kafu itunguye ikipe ya Rayon Sport, amahirwe ya Rayon Sport ntayiba kure, umwotsi w'umweru uzamutse mu nzove, ibyishimo n'ibitwenge ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Paul Muvunyi, Tade, abayobozi bose muri make ba Rayon Sport ngo barimo barabyina kamucerenge, barimo barabyina ngo ibyinire murera muri Rayon Sport byashushe, uburyo bwo kugura abakinnyi bihise bihinduka. Mwumve ibibaye muri Rayon Sport, iyo nire y'ikipe mukunda. Niba uri umureyo by'ukuri ukaba ukunda Rayon Sport, kanda share, ukande subscribe, ubundi aho uzagira hose bavuga Rayon ku kinyamakuru icyo ari cyo cyose, ujye uhita ukanda subscribe, ukande no kunzogera. Impamvu ni iyi: nta muntu ushobora kuvuga Rayon Sport yanga. Aho uzagira basebya Rayon ho, aho nushake uzakore ibidakorwa wigende, ariko aho uzagira bashimangira Rayon Sport ibyiza byayo cyangwa bayifuriza ibyiza, uhita ukanda subscribe. Mureke rero tubane mu makuru aremereye cyane. Urupapuro cyangwa se iretire ndende ishishimuye ya page zigera kuri 3 iturutse hariya rwose, iraza no muri Rayon Sport ngo ba. Iyo retire nta kindi ivuga. Rayon Sport igiye kubona miliyoni 700, niba ari $500 by'idolari, ubwo ni hafi miliyoni 700. Reka mbakubire mbabwire miliyoni 500 by'idolari gukuba 1455 ni miliyoni 727,500. Miliyoni 727,500 Rayon Sport igiye kubona imbumbe. Irayabona ute rero? Kafu nubuye buryo iri buyahereze muri Rayon Sport. Retire ya mbere yagiye muri EPR, irababwira ngo mutumenyeshe imikino muzakina, niba ari CAF Confederation Cup cyangwa se niba ari Champions League. EPR ntiyahita isubiza, ariko hakaba ngo hari bamwe ngo mu bantu bazi ikinyamupira mu ikipe ya EPR ngo babwiye abayobozi ba APR ko gukina imikino ya CAF Confederation Cup ari byiza, nka nariyo mikino ikinika. Rero ngicyo gitekerezo ngo kiza ngo gutabwa mu matwi na bamwe mu bakora muri CAF. Ariyo mpamvu babazaga EPR ati muzakiniye imikino. Agatego karimo naka rero, mu gihe Rayon Sport iri bukine iyi mikino ya CAF Confederation Cup, izakina imikino yose. Mu gihe Rayon Sport iri bukine CAF Champions League, izakina faze ya kabiri gusa, kuko hari bimwe mu bihugu ngo bitazitabiriye imikino bitewe n'impamvu zabo bwite. Hari bamwe mu bakire babyo basupportingaga ayo makipe b'Abarabu bari mu bibazo bikomeye cyane, batazigera baza muri iyi mikino. Ariyo mpamvu rero bandikiye CAF barababwira ngo mureba andi makipe yazamo bitewe n'ikibazo ABCD, ntabwo twebwe tuzitabira iyi mikino. Rero ikipe ya Rayon Sport ishobora kubyungukiramo muri ubu buryo. Mu gihe EPR iragira amahitamo mabi, Rayon Sport ikabona amahitamo meza. Rayon Sport iri buca impaka hani Nyarugenge, murabona iby'amaso ya nyatigeze abona. Rayon Sport miliyoni 500 ku meza, plutôt miliyoni 727,500. Impaka ziraba zicitse. Iyo ni Rayon tuvuga. Rongo telefone yahamagaye ihamagara Tade ivuye kwa Paul Muvunyi. Paul Muvunyi aravuga ati sa makuru ndi kumva niyo. Atuyumva nyende, atinyumvanye kanaka. Atayo makuru ashobora kuba ariyo. Atereka nsuzume nabonye imeri niko nagera mu rugo. Tade ngo abaparitse ku ruhande asuzumye imeri asanga ni inkuru nziza itashe mu bareyo. Skoro nayo bahita babimenyesha ko igomba gushaka miliyoni 75 vuba byihuse. Paul Muvunyi aratanga miliyoni 30, famille itange miliyoni 30, hose hamwe ziba miliyoni 133 n'eshanu. Hari nabandi bari bugende bitanga ama miliyoni
baze ngo barukirite, noneho ngo uburyo bagiye kurukirita muri Rayon Sport ngo buri buze gutuma umutoza Irotifi avuga ngo noneho ngo agiye gutoza Real Madrid cyangwa Barcelona. Ngo ni Rayon Sport igiye guhagarara neza ku isoko y'igura n'igurisha bitewe n'iyi lettre yaturutse hariya hantu barimo barayubaha cyane. Iyo ni Rayon Sport, ikipe y'ibikombe, ikipe y'ubukombe. Abareyo murahari, muri tayari mbabwire yino transfer. Niba muri tayari muze kunyandikira muri comment mumbwira ati turi tayari, transfer ndi buze kwirekura mu kindi kiganiro cya kabiri. Mwakoze cyane rero, muri inshuti z'akadasohoka, mureke turusheho kugenda tubana umunota ku wundi, isegonda ku rindi. Thank you very much.